Ja sam Saki Ahmetović, živim u Lonjinu, opština Bratunac. Vratio sam se 2001. godine na svoje ognjište, u svoju kuću koja je bila porušena, evo sad je, hvala Bogu, napravljena. 2004. godine smo krenuli, pošto sam bio zarobljen u logoru osnovna škola Vuk Karadžić, krenuli smo da napravimo udruženje logoraša. Nismo, 1 godinu smo morali da pravimo papire, pošto smo registrovani u Bijeljini. Vraćali su nam papire za rješenje za udruženje. Ako fali zarez, ako fali tačka, bilo kakva greška koja postoji u onom malo dužem tekstu, oni su odbijali nepotpuno, ali mi smo bili uporni. U maju 2005. godine smo uspjeli da registrujemo udruženje koje se zove Bošnjačko udruženje preživjelih logoraša Bratunac. Koliko vas je u udruženju i vratit ćemo se 30 godina unazad i ispričati kako ste zapravo završili u logoru. Udruženje broji negdje oko 120 članova preživjelih logoraša, a više od 150 je se vratilo na početku kad je počela izgradnja i sve. Međutim, zbog lošeg stanja, zbog problema oko izgradnje kuća, popravljanja objekata, nemanje posla, došlo je do ponovo raseljavanja određenog broja, ali oni su ostali, većina je ostala i dalje članovi udruženja, kako da kažem, članovi udruženja bez članarine. Kad kažem bez članarine, to je zbog toga što udruženje nema finansijskih sredstava i ne može da dođe do njih da bi moglo pomoći logorašima. Tako da ne možemo tražiti od njih da plaćaju članarinu, a da mi ne možemo im ništa pružiti kao pomoć, kao da izađemo, da umanjimo njihove probleme koje imaju. Problemi su nastali, ponovit ću, 1992. kada su uopće završili u logoru zajedno sa vama. Možete li nam, ukoliko naravno imate i snage, da nam ispričate kako je to izgledalo uz sve detalje, naravno, koji se sjećate? Pa sve je počelo dolaskom, znači pala je Bijeljina, pao je Zvornik, niko nije reagovao ništa, došao je Bratunac na red. To 17. aprila vojska iz Srbije, paravojne jedinice i sve to dolaze u Bratunac sa teškim naoružanjem. Odmah počinje čišćenje, etničko čišćenje bogatijih osoba koji su bili direktori, bili profesori, bili inženjeri, bili na ovom području. Prvo su njih počeli da čiste, da ubijaju, da im uzimaju imovinu, da je devastiraju kuće i sve ostalo. Kad su to završili, to je sve trajalo negde do 1. maja, može se reći da su ubili na ovom području pa blizu 100 ljudi. Govorite o vašim komšijama prije svega. Svo zlo jeste počele od komšija i od jedinica iz Srbije. Dobro. Komšije i paravojne jedinice iz Srbije odvode vas i također tada vaše komšije u logor. Jesu li vas tukli? Kako su bili njihovi principi? Logor je osnovan odmah od 17. aprila. Znači, kod osoba koje nisu mogli da dođu do njihovih novčanih sredstava i svega, oni su njih vodili u logor. Bratunac je bio pun logora. 11 logora je bilo gdje su ljudi privođeni, a malte ne samo iz osnovne škole Vuk Karadžić je izašao neko živ. Znači, svi ostali logori ko je priveden u te logore je za mrtav, ubijen je. A posle toga je njegova imovina i to što je imao da se uzme... Jesu vas tukli u tim logorima? Kako je bilo uopće u logor? Jer mi ono što znamo,
uglavnom je da su to teška mučenja u kojim su mnogi, nažalost, gubili živote, odnosno bili su mučki ubijani, da se ispravim. Jeste li vi svjedočili takvim situacijama i kako ste se vi uspjeli spasti i koliko se još spaslo iz te grupe? Počet ću od početka. Svo stanovništvo je dovedeno na stadion u Bratunac Bratstva jedinstva, znači kompletne porodice. Posle stadiona je došlo, bilo je samo ubijanje na stadion, prozivanje, mučenje pred nekoliko hiljada stanovnika Bratunca su gledali šta rade, kako odvode djevojke, kako mladiće tuku, ubijaju, muče, krvare, sve pred svim. Naknadno dolazi razdvajanje muškaraca od porodica i odvođenje u osnovnu školu Vuk Karadžić. Osnovna škola Vuk Karadžić je logor, kako mi zovemo logor smrti. Za 3,5 dana, znači od 10. iako je on bio prije, od 17. aprila je korišten, samo ti nisu preživjeli. Oni su svi pobijeni koji su odvedeni, a mi koji smo ušli masovno, nas negdje oko 700, smo doživjeli smrt od 250 osoba što u sali, što van sali. Preko 75 imena je ubijeno u sali. Način ubijanja. Najmanje je, možda su 3 lica ubijena metkom. Sva su ostala lica udarana šipkama, bejzbol palicama, čokama, svim načinima, stave nas uza zid, pa se zalijeću, skaču nogama kao u karateu, tako da su maltene lomili ljude, sve pred nama. Kad nas ošteti i kad vide da smo krvavi, onda uzmu određena grupa ljudi, iznosi te ljude vani i onda čuješ streljanje i nema i ovi da se vrate što iznosi. Kako ste vi uspjeli sve to preživjeti? Cijelo vrijeme je trajala neka borba, molba, nije većina već, ko je god znao od muslimana nešto da uči, on je učio u sebi da mu Bog pomogne da preživi to što gleda. Ili da dođe na red, da bude ubijen, da više ne gleda. Jer smo bili osuđeni svi da će nas sve pobiti. To je bila cijelo vrijeme priča. U jednom su trenutku rekli, kada je bilo previše krvi i sve, neće nas ubijati, već će nam povati krv. Što postoji mogućnost da je određen broj osoba koji ostu, da je njima baš povađena krv. Jer su oni u zadnje vrijeme počeli da govore da će nam vaditi krv. I oni sad što pričaju tamo da su Albanci radili na Kosovu, oni su tad nama. Međutim, o tome se ne priča, mi nemamo dokaza o tome jer niko nije ostao živ. Tako da može se nabrojati sve vrste, od lomljenja kičmi, od lomljenja ruku, od lomljenja nogu, od pucanja u noge, u koljena. Mučenja su bila, a sve su radili sa uživanjem, što je nešto nepojmljivo nikad. I posle ovoga svega što sam preživio, nije mi jasno da mogu da rade onakva ubijstva i onakva zvjerstva. A to su vaše komšije nekadašnje? Da. Koliko ostajete u tom logoru? Moja grupa koja je ušla 10. a ušla je jedna grupa i 11. iz drugih mjesta koja je bila malo udaljenija, pošto u prvom trenutku nije se moglo da stane. Prvi put, u prvu večer kad smo ušli, 700 ljudi, kad je počelo ubijanje, 10 ljudi je se ugušilo. Gušenje je nastalo u komješanju, da ne bi tebe kad tuče od početka, da tebe ne bi tuko ti se izmičeš i one tamo ljude stežeš u čošku. Ja nikad nisam vidio ugušena čovjeka u tim prilikama. On je crn ko ugalj, kako mi kažemo, crn ko ovaj mikrofon. Potpuno crn, da brat je izgubio brata i da ga među njim mrtvim pocrnjali nije mogao da prepozna. Samo ga je prepoznao po dijelu. Nije ga mogao da prepozna, toliko je lice postalo crno, komplet tijelo.
od toga gušenja. U tom gušenju sam i ja u jednom trenutku izgubio svijest, negde, kako se kaže, sredine te grupe. Međutim, probudio sam se uza zid. Kako sam ja dospio do zida, ja ne znam. Da li sam bio nesvješćen pa me neko podigao i stavio uza zid, i to ne znam. Uglavnom samo znam da sam se probudio sjedeći uza zid, a već gomila leševa je bila formirana ispred mene u toj sali. I koji dan takve patnje? Posle 3,5 dana, 3,5 dana dolazi se u noćnim satima, možda oko 12, tako 11, pošto nismo imali ni satu, nismo imali ništa onako pretpostavke, dolazi se da vijest stiže da mi idemo na razmjenu. Niko nije ni pomislio da će ići na razmjenu. Posle toliko ubistava, što u sali, što van sale, gledanja toga, ipak smo mi svjedoci, ipak su oni imali neki sistem koji je funkcionisao malte ne 100%, tako da mi smo bili ubijeđeni, samo idemo, ne mogu više da nas pobiju u Bratuncu, to je previše, ajmo ih negdje izvesti van, pa ćemo ih pobiti ko što su ubijali gore na Drini, u Adama, dole Đafići, to su bile stratišta prije nego što su počeli da zatvaraju logor. Prije nego što pređemo na tu razmjenu i to, ja bih htjela pitati, spavate li u logoru, jedete li? Ne, u logoru nije bilo ni vode, ni hrane, ni bilo čega. U logoru je samo bila smrt i u jednom trenutku znam da je neka ženska donijela jednu gajbu od jagoda, možda 1 ili 2 hljeba, ona izrezana kriške, niko to nije ni uzeo. Međutim, kad smo polazili na razmjenu, tražile su se te kriške iz krvi i svega, jer su već ljudi 3., 4. dan nekome bio i možda više dana bez hrane i bila je potreba daj makar to da pojedem, pa idem u smrt, ali bar nešto da pojedem. Razmjena se ipak dogodila na kraju? Razmjena je se veoma kasnije dogodila. Mi smo Kada kažete veoma kasnije, koliko je to vremenski? Tu večer mi treba da idemo na razmjenu, nismo znali gdje. Pretpostavka je bila da idemo na strijeljanje. Međutim, došli smo negdje gore do Pala i negdje nije da li su oni išli prema Semizovcu ili negdje, nije se mogla razmjena, nas su vratili u logor ponovo na Pale. I na Palama smo imali tu priliku da nas prvi put registruju imenom i prezimenom i da uđemo u tu njihovu fiskulturnu salu na Palama, ali eto, bili smo pobrojani po brojevima u kojim je bilo 402 čovjeka. Na Palama smo isto ostali bez vode, bilo je jedno bure na sred u koji se sipa prašak, neki bijeli, i sad kad piješ tu vodu ne možeš više stati nikako. Međutim, na jednom zidu je dolazilo do kapanja od vatrogasnog i bila je ona od jogurta čašica, pa smo mi, kad nema stražara, išli probali da bar nekoliko kapi uzmemo te vode, da ne uzimamo tu vodu. Jer su nam i tad govorili, ovo kad budete popili i ako ne budete ubjeli, neće biti potomaka iza vas. Znači, neku sterilizaciju da su sipali u to bure. Koliko tu ostajete? Ostajemo 2 noći i 3. dan idemo na razmjenu za Visoko. Isto smo gore na Palama doživjeli strahote, udaranje, maltretiranje, šutiranje, u WC pođemo pa ne možemo, vratimo se nazad, šta bude da bude, uglavnom se nije moglo proći kroz onaj špalir njihovih vojnika koji su neprestano tukli kogod pođe prema WC-u. Bili smo, znači, i tu i bez vode i bez hrane. Malo prije ste spomenuli da kada ste svjedočili svim tim monstruoznim činovima, da ste razmišljali samo ili da se to završi, ili da vas što prije ubiju da više to ne gledate.
Drugo mi je bilo u glavi da ne mogu više da gledam. Jeste li u tom momentu uopće razmišljali i o svojoj porodici za koju ne znate Nije mi, gdje je? apsolutno mi ništa nije padalo na pamet, samo mi je bilo, moje misle su najviše padale kad tuku Samo da prestanu te muke. Samo da prestanu te muke i ne mogu da gledam, ja sam imao 34. godina, peta bila, ja sam se već bio smatrao da sam se naživio i sad gledam 18, 17, 16 godišta moje djece koji su imali 14-15 godina. Šta oni, kome su oni zgriješili, šta su oni učinili pa da moraju biti ubijeni. Tako da nisam imao, misli mi uopšte nisu bile van sale. U tim situacijama sigurno je jako teško zadržati psihičku stabilnost. Kako ste vi uspijevali? Jeste li jedni drugima bili neki vid podrške u tako teškim momentima dok ste gledali kako ispred vas mučki ubijaju samo zbog drugačijeg imena i prezmena, a i vi ste na istoj strani? To je jedna ne znam kako drugi gdje mogu objasniti, ali nešto što se maltene ne može da objasni. Jednu smrt 10 logoraša pričaju na 10 načina, ali na svi na kraju kažu da je ubijen. Svako u tom psihičkom stanju vidi malo drugačiji. Vidi neki pokret koji druga osoba nije vidjela i onda dolazi do konflikta toga, objašnjavanja kako je se to desilo. Međutim, moja je misao bila da probam da ne budem, kako se kaže, izražen, pošto sam malte ne bio prepoznat od mojih komšija od početka i tako nisam nikome učinio ništa nažao, ali sam imao osjećaj, vidim da se izvode ljudi koji su prijatelji, koji su posudili nekome novac pa su mu bili dužni. Mjesto da bude zahvalan, on ga je ubio da mu ne bude dalje dužan. Tako da se dešavale te brutalnosti, a najviše pogađa svakog logoraša kad je nekog njegovoga, koga on dobro poznaje. Mislim, baš ga poznaje, a njega kad tuku, njemu je tad teško. A nepoznate osobe, mi više nemamo osjećaja da imamo suosjećaj njegove patnje, njegovog bola, već samo gledaš i čekaš kad će... Previše jeste se nagledali, očigledno... Svi do jednog preživjeli, iako su slike, niste... Kad budete imali priliku da posjetite memorijalni centar u Veljacima, vidjet ćete slike kako smo mi izgledali. Mi smo imali, Bog je dao i priliku da u Visokom dođu reporteri, da nas slikaju, mada smo se okupali. Prije nešto smo slikani, ali slike su strašne, vjerodostojne, istinite, ne može se ništa kazati da je smišljeno ili napravljeno, ne, ono je original i snimak. Koliko su vas puta tukli? Ja nisam imao... Je li bio to neko koga ste poznavali? Osim gušenja i pada, ja nisam imao udaranja. Ja sam me gađao palicama 2 puta, me pogodio u glavu, međutim, instinktivno se čovjek refleksno skloni, udari drugoga čovjeka, što je se dešavalo, nije samo meni da ja sklanjam glavu, mnogo je ljudi, on baca iznad glava, pa sad koga pogodi, ko ima priliku da se skloni, on se skloni, ko je malo okrenuo se, on dobije tu palicu u glavu, ostane krvav sav. A mene su tukli kad sam pošao na razmjenu. Ja sam na razmjenu, nisam htio da išlo je po 10, probao sam da budem, kako da upadnem u srednju, da budem 4., 5., 6., pa i 7., samo da ne budem prvi ili zadnji. Iz kog razloga sam ja tako razmišljao, ja ne znam. Ali činilo mi se da bi u takvoj prilici da ću da preživim, ne znam zašto i kako. Međutim, taj Makedonac koji je baš moju grupu odabirao, mene je ostavio zadnjeg i meni šta je prošlo kroz glavu, ja sam završio, me izabrao ovi, a ne znam ni ovi prvi 9 gdje idu, jer izlazimo van. Na izlasku sam isto sve od svog nekadašnjeg prijatelja s kojim sam se družio
bilo je to prijateljsko druženje, poštovano druženje, uvažavanje, sve. On je ostavio, sišao je sa onoga grudobrana, ako bi pošli da bježimo, a može pucati. Eto, rekao mi, sjećam se dobro riječi, eto, ostao si živ, ideš na slobodnu teritoriju. Ma kakvu slobodnu teritoriju, ne znam, ja mislim da sam ga opsovao, pošto sam bio stariji od njega i često sam ovako kad nešto pogriješi znao da mu kažem ružnu riječ. Ne mislim uvredljivo već, kao da me mora poštovati, stariji sam. Kaže, ideš, ja sam od njega skrenuo da ja se pridružim ovoj devetorci koja je krenula prema kamionu, međutim mene je nešto udarilo od pozadja, ja sam mislio, samo njega vidio. Međutim, to je bio Makedonac, oborio me tamo na kraj hodnika, udarao me nogama je pendrekom, onako iznurem, uzeo me za jaknu pozadi i kaže meni ti ne ideš na kamion, jer odmah iza kamiona je bilo mjesto za streljanje. Jer ja to nisam vidio, ali se sve čuje, vriska, pomaganje, dok ih stavljaju uza zid i streljaju. Samo na zid jeli, zna. Ja sam onako mahinalno, prvi kamion, kako je bio šleper u Rikverconu, parkiran sa ceradom, ja sam se njemu otrguo, ja sam kroz one ljude, koji je bilo možda 40-50, na kamionu probio do kabine, da čini mi se, ne znam dokle bi mogao da trčim, da spasim glavu, iako u takvim trenucima, ali meni je lično da idem u slobodu. Međutim, kad sam došao do kraja kamiona, nisam nemao više kud, tu sam pao. Makedonac je vikao, što je uskočio, ako ne izbacite ga vani ili ne izađe, pobiću vas sad sve. I odmah je nastalo komješanje, ne znam, u onom tami mraku, isparenju, topal je dan bio nenormalan, bio je tu 13. na 14. maj. To je bilo nevjerovatno toplo, sparena, ja sam, ne znam, meni se učinila godina da je prošla. Nešto se dešava u sali, on odlazi tamo ponovo u salu da vidi šta se dešava. Zastoje možda nekoliko minuta, ja sam odlučio da ustanem i da izađem. Međutim, onako izmoren, ne mogu ja imam do nakraj kamiona da prođem preko ljudi, da ljude razgrčem, da izađem. I on je agresivno. Gdje je onaj što mi je pobjegao? Osoba je rekla da sam ja odveden. Ja sam ostao s kamenjem. Je li to bio možda taj vaš prijatelj? Ne. Ne, neko sa kamiona, neko od logoraša koji je u tom trenutku bio priseban. Znao koliko jedna sekunda, jedan trenutak pokret može da spasi nekome život. On je rekao da su me odveli i to je se završilo tako. Šta je, kako da kažem, priča svega toga? Najverovatnije moj Jaran Ungos je pitao ovoga šta su radio sa Sakiba, pošto me je znao, on mu je rekao da je odveden i ubijen. Tad je krenula priča po Bratuncu koje se raspitivo za mene da sam ja ubijen. I priča je krenula od njega. Tako da kad... To je priča koja je pretpostavljajući stigla i do vaše porodice. Upravo tako, prijatelji su dojavili da sam ja ubijen u Bratuncu. Ja nisam imao ni prilike ni iz Visokog da kontaktiram, nije bilo telefona, nije bilo ničega, nisam mogao dugo vremena, nisu znali ko je živ, dok nije spisak Crvenog križa iz Visokog dospio u Tuzlu i onda su saznali da sam ja na spisku u kakvom sam stanju, pošto je bilo strašno puno ljudi koji su maltene borili se za život. Tako da ja nisam porodicu vidio do 2093. Do 1993. Toliko ste ostali u Visokom? Ja sam ostao u Visokom, pa sam se prijavio za dobrovoljce da idem u Srebrenicu, pa sam otišao u Tuzlu
Nisam ja znao gdje su mi. U Tuzli saznajem da mi nema ni žene, ni djece, da su otišli prema Orašju, ni oni nisu mogli pomerati te informacije da znaju. Nije se znalo ništa i tu i njihov je put bio paklen put. Međutim, ja u Tuzli idem na obuku za neka oružja, da idem za Srebrenicu kao dobrovoljac i u tom čekanju tako te neizvjesnosti, slušajući oficire armije BiH koji ovako dokona u hladu razgovaraju i čujem ja da oni proglašavaju vojsku u Srebrenici paravojnom jedinicom. To je na mene djelovalo, ne znam ja kako da kažem, ko grom iz vedra neba, ko više nisam, dobro sam ostao u pameti, šta je mene sinulo. Moji su svi u Srebrenici, ja odavde hoću da idem za Srebrenicu i on sad tamo isto zle koji me priprema da idem za Srebrenicu kaže da je to paravojna jedinica, a ja već znam šta rade paravojne jedinice. To meni nije moglo da u glavi bude da mi Bošnjaci radimo iste one stvari koje su nam radili, koje smo doživjeli i preživjeli. To. Tako da je to, ja sam onda ustao i kažem njima, hoćete pušku da vam dam ili da je nosim sa sobom. A od vas više niko da nije krenuo za mnom. Ja odu u Živinice, posle Živinica kuću, šta ću, moj problem, ali da me pozivate da ponovo ratujem, iako smo mi kao logoraši imali pravo da više ne ratujemo, da budemo zaštićeni, da radimo u neke druge lakše poslove, međutim mi smo bili izloženi baš gotovo svud prvim linijama, što ja znam od mnogih mojih kolega koji su živi, koji su bili baš morali da budu aktivni borci, ali nisu imali od čega više živjeti ili prehraniti porodicu. Vi pak ne idete u Srebrenicu. Gdje ste onda iz Tuzle otišli? Gdje ste se sklonili? Pošto ja nisam imao dokumenta. Imao sam samo člansku karticu armije BiH. Nisam imao ličnu kartu, nisam imao ništa, pošto sam sve u logoru nam oduzeto. U Živinicama sam upoznao jednog Hrvata, imao je staru majku, ja sam ovako kad sam imao slobodnog vremena, ako njoj nešto pomognem oko drva, oko bašte, da ubijem dosadu, jer bio sam, kako se kaže, rastrojen skroz, mogu u Srebrenicu, niti se dešaje išta kako bi se trebalo da dešaje, niti ima ko brigu o vojnicima, ide gdje hoćeš, uopšte i ne zanima nikako. Samo kad ti im zatreba, kad onda te pokupe pa odvedu. Ja sam ispričao ovom Hrvatu kako sam ja situaciji i on mi je rekao ja ću ti napraviti papire, hrvatske papire i probaj ako možeš izaći iz Bosne. Ja sam, jedan konvoj je išao za Zagreb, pitao one osobe tamo, mogu li se ubaciti kako, bio sam u logoru, ne ratuje mi se više ovdje, a već je i nastao sukob sa Hrvatima, što ja i nisam znao dovoljno šta se dešaje tamo. I on mi je rekao, kad mi je dao hrvatske papire, nije ni on, čini mi se, bio upućen. Iako su oni u Živinicama ratovali sa armijom BiH, nije protiv armije BiH, već sa armijom BiH, zajedno protiv okupatora. Ja sam krenuo s tim papirima, posušu sam imao, prošao sam, mislim, 2-3 punkta gdje sam nekad pokazujem ove papire, nekad one, posušu sam pogriješio Hrvatskoj, onoj vojsci sam dao papire armije BiH, cura je stala i gleda u meni šta ja njoj dajem. Šta ti je ovo? Ja onako ko malo dijete. Joj, imam ja druge papire. Izvadim joj papire od Hosa iz Živinica, ona kaže, ovo je sada od armije BiH pocijepaj, ako ti to nađu, završit ćeš na kopanju rovova, a tu će ti biti kraj. Ipak vas pusti da prođe. I pusti me da prođe. Da mi dobar savjet da se moram riješiti, takva je situacija, tako je bilo, znači opet se pojave negde dobri i humani ljudi. I gdje ste
završili u Hrvatskoj? Nisam završio u Hrvatskoj. U Hrvatskoj saznajem od prijatelja kod koji smo tamo otišli gladni, žedni, bez igdičega, ono što se kaže. Ništa mi nisu imali u džepu osim ni papira. Tu nahranimo se, kupamo se, operemo se. U razgovorima saznam put moje porodice kud su otišli su za Sloveniju, nisam dalje znao. Od Slovenije u mene supruga imala brata koji je živio u Mariboru, u Ptuju. I tako da sam i ja sad svoj plan usmjerio da idem prema Sloveniji. Jeste li uspjeli? Uspio sam u I Sloveniju. tu se nalazite sa porodicom prvi Ne, u međuvremenu, pošto je to sve, ja sam idem skroz kasno i ne mogu ništa sa sigurnošću da saznam. Kad sam došao u Sloveniju, saznam da mi je supruga sa djecom otišla prije 2 mjeseca. Napustila, otišla kod mene brata u Njemačku. I onda sam, šta ću u Sloveniji? Uvijek se osjetim da sam ja nekome, kako da kažem... Jesu li oni u međuvremenu saznali, jeste li se čuli? Kad sam u Sloveniji, tek kad sam u Zagrebu su uspostavili komunikacije, nisam ja direktno uspio, već su mi uspjeli da kažu da su rekli familiji da sam živ i da nisam poginuo, tako da... Znali su da vi idete onda za njim. Da ja idem za njim, jeste. I srećete se prvi put u Njemačku. Prvi put u Njemačku. Nakon koliko je to vremena? Pa, 92. kraj, u novembru 93. godine. To dođe 1,5 godina. Vi ste otac... 2 sina. 2 sina. Koliko je bio emotivan taj susret? Nakon toliko vremena... Pa nismo, ne znam ja. Nedostajali su mi toliko da nisam mogao nikako da se odvojim. Želio sam da budu stalno kraj mene, da ih gledam, da ih diram, da neprestano komuniciramo, ne da pričamo šta je bilo i to, već da ja njih pitam kako su, šta je bilo sa njima, a oni ne moraju, ali te ne znate o meni ništa šta je bilo je. Ne mogu ih, ako bi im pričao, mada su oni saznali naknadno sve te strahote i od drugih i od svega, onda su mogli da povežu da sam i ja kroz to prošao, ali susret je bio van, ne može se to ni pisati, ne znam da li može nešto zabilježiti, da li šta u glavi se u tom trenutku dešaje. To je malte ne ponovno rođenje, ponovno sve. Eto, pisali ste pravim riječima. U Njemačkoj ste ostali neko vrijeme. Koliko dugo? Znači, od 90... Može se kazati kraj 93. Ostao sam do 97. Djeca su već bila krenula u školu, prije nego što sam ja došao, oni su se upisali po jedan razred niže. Nisu im htjeli, pošto nisu imali papira, nisu ništa upisali po jedan razred niže. Međutim, mlađi sin je nevjerovatno ovdje nekoliko mjeseci učio njemački, ali njemački mu je tako brzo lekao da ga je savladao maltene nenormalno brzo i onda je bio među tom njemačkom djecom ispred njih, napredniji, pošto je gradivo bilo u Bosni nekad pravo gradivo, teško gradivo i da je on više znao i oni su donijeli odluku da on daje 2 razreda za 1 godinu. Ako pristajemo, mi smo pristali, čujem, pak je to neka čast jednom bošnjačkom djetu da se dodijeli da može tako. I on je tako napredovao da je starijeg sina prošao. Međutim, dolazi baš ta 96. gdje mi nismo ni sanjali da ćemo biti prvi istjeran. Dolazi do promjene u školi i možda dolazi u tom gradu i do te promjene politike. Ja ne mogu da znam da rektor kaže ne može jedno dijete
koje je došlo iz izbjeglištva, koje nije znalo ni njemački ni ništa, da bude jedno od najnaprednijih u njihovoj školi, jer oni su na kraju godine iznosili koji su đaci završavali to jako uspješno ili bolje od sviju, ne može on više da i malo je to njega pokolebalo, oborilo moral i više nije bio previše ni zainteresovan. Pored svega šta je doživio, odvojio se od mene, prošao pakao dok je stigao tam. I na jednom mu sad neko čistoj toj demokratskoj državi kaže ne možeš ti napredovati, ti moraš ići koji je ostala ova djeca. Kakav je put bio vaše porodice? Bio je strašan. Oni su posudili 100 maraka u Tuzli od da se prijatelja. vratimo od razdvajanja na stadionu. Kad ste razvojeni, gdje su oni otišli? Mi nismo znali gdje oni, samo su nam rekli idu ili u Kladanj ili u Tuzlu. I to je bio i naš ta misao da su otišli u Kladanj ili u Tuzlu. Međutim, oni su u autobusima imali isto probleme, ulazili su četnici, pretresali, tražili ko je malo krupniji da se nije ko prošvercuo i izvodili su i ženski svijet. U Bratuncu je bio i, nisam spominjao, ženski logor koji je iza nas ostao blizu 4 mjeseca, u kojem su boravile žene sa malim bebama i maloljetne curice od 13-14 godina do 18 godina i zadržane su, boga mi, popriličan broj mjeseci na kraju krajeva, da kažemo, u ženskom logoru u Bratuncu. I pa to opet kad se vratimo na logor, jako je čudno posle ovoliko godina, nijedna tabla u Bratuncu nema da je obilježeno mjesto stratišta Bošnjaka. Ni škola, ni stadion, ni policijska stanica, ni vatrogasni taj dom gdje su bile žene, ni hotel Fontana, ni hotel Drina, ni džamija u kojoj je isto bio ženski logor. Jesu svi ti objekti danas u upotrebi? Samo osnovna škola Vuk Karadžić, a ovo je sve ostalo uništeno. Dobro, i porodica, kuda je putovala? Porodica iz Tuzle, kako da kažem, sa 100 maraka je krenula prema Sloveniji. Čovjek koji ih je vodio, odvezao je na Orašje. Na Orašje je došao do određene sigurnosne zone i ima rekao idite dalje. I oni su došli do nekog čamca koji je prebacio tamo i valjda su tu već ovaj što ih je prebacivo, on je njima zamijenio, uzeo njemačke marke, a dao je naše dinare. Međutim, Hrvat kad je vidio da su dinari, nema opticaja u Hrvatskoj, ovo tebi kaže ne važi ništa, onda je ona počela plakati sa djecom, on je se sažalio i njih stavio u čamac, prebaci tamo. Odatle su došli do željezničke stanice Okučani, tamo su, kako su došli, počeli sjeli nas, nemaju novca, nemaju ničega, ne znaju ni kuće, ni šta će. Oni znaju da trebaju u Ptuj. A gdje su, ništa ne znaju. I opet, kako da kažem, on se oko majke poču plać, sažali se neka osoba koja je radila tamo na šalteru. Kaže, šta plačete, šta možeš učiniti za vas? Ona je ispričala svoju priču gdje sam ja ostao i da nema novca, da je novac koji je dobila, da je vratio kusur u dinarima koji ne vrijedi tako. Nemoj se, kaže, sekirati, moj muž radi na onoj željezničkoj, na vozovima otpremni, ja ću te, kaže, kazati njemu da vas ne dira troje i da idete za Zagreb. Sad ona, i tako je prošlo, pustili su je, dozvolio je ta gospođa koja je pomogla, izašla u susret,
ona je omogućila da on dođe do Zagreba. Međutim, oni su u Zagrebu očekivali da će, kako da kažem, ne znajući da njezin brat nije ni čuo kada oni stižu tamo u Zagreb. Nije ni došao. I oni su sjeli na peronu i čekali kad će on doći po njih. Međutim, nema nikoga. Onda ovaj mlađi sin prišao je nekom čovjeku i kako su oni stupili u kontakt, ja to malo supruga bolje zna, on je rekao, ako znaš broje telefona, pa on je zapamtio dijete 5. razred, pored svih trauma koje je prošao. Zapamtio je broj telefona od Ajđe mu dođe ženinog brata. Njega nazovu, gdje si, kaže on me u Ptuju. Pa zar nisi u Zagrebu? A to ima vječnost dok on dođe. To je, jako je to možda sat i po vožnje, nije više, ali njima je to izgledalo ko vječnost. I on je, kaže, krećem odmah i on je negdje ujutru njih našao, ali nije ih mogu da pozna. Oni su bili u tako jadnom stanju, poderani, bez odjeće, bez ničega. Ono što su mogli tamo da dobiju, ko da im da, u tome su bili, oni nije prošao kraj njih, nije ih prepoznao. I onda su on njega, valjda telepatija, kako se kaže, prepoznao je, onda i on je pokupio i prevezuo ih u Ptuj. Oni su mogli u to doba da pređu sa nekim koje je iz Slovenije, jer ni oni nisu imali nikakvog dokumenta, ni ličnu kartu, ni bilo kakav papir, pošto nam je sve u Bratuncu oduzeto. Jasno. U Njemačkoj ste se zajedno našli kod vašeg brata. Tu ste ostali, ako sam vas dobro razumjela, neke 3 godine. Bili ste među prvima koji su protjerani. Nakon toga se vraćate u vaše rodno mjesto. I kakav je bio povratak? Je li što ostalo od vaše kuće gdje ste neku stanovali, gradili život, bili neka sretna porodica? Evo ovdje gdje sad sjedimo, ovdje je isto bila jedna nova kuća koja je bila tek urađena, sve je unutra bilo novo, samo još nismo bili s polja uradili. Znači da je bila kompletno napravljena slično ovoj kući bez ovoga potkrovlja, znači ista veličina, ništa nije prošireno. Kuća je bila tako u jadnom stanju, sve je povađeno, stubovi stavljeni, porušeni betoni, dok druge kuće koje su starije, koje su u veoma lošijem stanju bile, one su stajale uspravno, što se može i sad da vidi od ovih starijih kuća, međutim, moja kuća je bila totalno uništena, potpuno. Što je najveće zlo bilo kad pitam, pošto sam došao sam ovdje, moram pitati lokalne Srbe, da li bi htjeli da čiste moju kuću, da počnem da ruševine Ne, niko nije htio. Onda sam ja skontuo da mi je kuća minirana. Da dok niko neće, na drugim kućama idu drugim rade, meni neće da čisti. Jer je donešena njihova neka odluka, to je sve povezano sa nemanjem papira, izbrisanim u mene oca i svega toga, iz knjige rođeni, da se zatre, kako se kaže, baš ono pravo ko genocid, i porijeklo, i obitovanje, i sve ono što čovjek ima, znači da nas nema ništa, proglašen sam mrtvim, tako da nema nikakvog razloga da bi se to počelo obnavljati, jer najvjerovatnije svi su znali zašto da sam mrtav i da mi je sve uništeno. Onda koji razlog, ne smije niko da meni pomogne. Iako sam ja imao dosta prijatelja. I ja odem u policijsku stanicu, ne plašeći se. Odmah odem i kažem, u mene je kuća minirana, nećem niko da dođe da čisti. Kaže, kako ti znaš? Pa ne znam, dok niko neće da dođe da čisti. Druge kuće čiste, međutim neće niko da dođe. Imate li vi koga?
i ovdje je stanovo jedan policajac koji radi u policijskoj stanici u Bratuncu. Kaže, ja ću ti dovesti ljude. Dnevnica je, ne znam, nijem tačno koliko je bila. Rekao, nije problem. Sad je meni bilo da ja osnovne stvari gdje bi se mogla staviti mina, da oni to počiste. Kad su oni to počiste, ja sam rekao, nemojte vi više čistiti. Ja nemam novca da vas plaćam, ja ću da čistim. Nije bilo mina. Mina mi je naknadno kad sam kuću napravio i kad sam udruženje registrovao i sve, tad mi je mina na Drini postavljena, nagazna mina, na mjestu gdje ja često ili gotovo stalno pecam se nekog određenog kamena ribu. Vi ste se vratili svojoj kući, međutim, tu su još uvijek i oni koji su činili zločine. Kakvi su bili susreti s njima? Jeste li ih prepoznavali među onima koji su ubijali u logorima u kojima ste vi bili? Jesu to bila ista lica? Lica koja su vršila ubistva su gotovo sva pobjena. Ili ja nisam sretao. Sretao sam ljude koji su privodili, koji su mučili, koji su udarali, koji su prisustvovali zločinima. I kako su bili vaši susreti? Pa, ja se osjećao, kako da kažem, izdignuto iz toga razloga što mu dokazujem, živ sam, sve sam vidio šta radiš i na kraju krajeva nek ti sudi ili sud ili Bog. Je li se iko od njih ikada pokajao? Mina koju su vam postavili pokazuje da nisu, da su bili spremni da završe ono što su počeli, ali evo, pružit ćemo šansu, ako jeste, da nam kažete da li je iko u suštini se pokajao? Iskrenog pokajanja je bilo veoma malo. Smatram pokajanjem čovjeka koji je, kad sam ja pravio kuću srpske nacionalnosti, je došao i kaže meni, Sakibe, ti praviš kuću, ako su u financijskim problemima, ja ću ti posuditi koliko ti treba. Vrati mi kad budeš moj. Ja to smatram da je to jedna vrsta pokajanja. Dok u razgovorima pokajanje sam osjetio kod ljudi u Srbiji, preko Drine, s prijateljima sa kojim smo mi bili. Da, vi živite na granici samo. Susreti sa njima je bilo pravo pokajanje. Maltene i suze, svega i svačega je bilo. Nisu mogli da vjeruju, imali su drugu priču, ja ponekad, nije ponekad. Govorimo o ljudima koji nisu učestvovali u zločinima. Da. Ili koji jesu? Ne. Koji nisu? Ne, koji nisu. Kod njih ste vidjeli pokajanje? Možda su oni negdje, ja ne mogu da kažem, negdje drugo, da su oni išli na ratište ili su morali da idu na ratišta. Međutim, ovdje ja te momke ili ljude iz Srbije nisam nigdje prepoznao. Što sam prepoznali smo svoje komšije ili radne kolege ili građane Bratunca sa kojim sam proveo tolike godine. Oni se nisu kajali. Oni se nisu kajali, nijedan nije pružio ruku, šta ste preživjeli. Dok, međutim, sad se pojavljuju određene osobe koje osuđuju ono što je bilo. Iz kog razloga? Najvjerovatnije iz razloga što oni imaju probleme kad stupe u dobre odnose sa nama. Moram sad da navedem primjer, neću mu ime govoriti. Jednom komšiju sam ovako često ide pješke za Bratunac i ja sam s autom njemu stanim i je sjeo 1, 2, 3 puta i onda mi je rekao, Sakibe, nemoj mi stajati da sjedim s tobom. Nisam ga htio da pitam zašto. Ali bilo mi je sve jasno da ne bi njega dovodio u neprijatnu situaciju, a da oni meni misle dobro, ne misle iz toga razloga što ja imam i sad milion načina da me uznemiravaju, da mi čine loše stvari, da me provociraju na jedan određen način otimanjem zemlje, smanjivanjem prostora za kretanje. Moje šume koje su kupljene od Srba bile su zauzete, to je strogo bilo i to je sve njihovo. Međutim, vremenom je sve prilično vraćeno, ali
lijepe lokacije i dalje se pokušavaju da mi otmu. Ja se borim, ja i supruga se borimo, odbijamo na te napade i nadamo se da ćemo uspjeti da se izborimo, da im nećemo dozvoliti na našoj zemlji da prave sebi vikendice, da prave sebi odmarališta, da nam i dalje, kako se kaže, sipaju so na ranu. Sve što ste rekli zvuči suviše surovo da bi neko pristao na takav život. Šta vas još uvijek zadržava? Je li to neki sada inat? Obzirom da jako je teško na sve što ste preživjeli sigurno trpiti i te uvrede. Pa to pitanje dobijam često, valjda, kad govorim ili ostavim utisak posle tolikog lošega, šta ja vidim, šta ja očekujem. Međutim, ja hoću da živim, ja hoću da budem mirovnjak, ja hoću da vide da ja praštam, da ja ne umijem da mrzim i da je mržnju ne volim nikod koga. A hoću da im kažem da sam ja došao, da je ovo moje, bilo moje, mojih roditelja, ni od koga nije otjeto, zarađeno je sa prstima i lijepim radom i onda se osjećam sretno jer su i moji roditelji tu ukopani, pa kad najvjerovatnije, kako mi muslimani kažemo, svi dobri ljudi su šehidi, vide šta mi radimo, mi njih ne vidimo i tako da imam osjećaj sve što dobro uradim, da će moji roditelji meni kazati hvala ti sine kojeg smo tako odgojili, nadali smo se da ćeš biti takav i ta empatija prema ovom životu se produžava. I to bi evo možda mogla biti vaša poruka za sve oni koji su proživjeli ono što ste i vi proživjeli, a evo i nama koji smo upoznati sa vašim pričama, nismo preživjeli takve golgote, ali onima koji uopće nisu imali susret sa agresijom na Bosnu i Hercegovinu, da je važno razviti osjećaj empatije prije svega prema žrtvama, ali je u nekim određenim i dozvoljenim dozama pokazivati prema onima koji pokažu barem malo pokajanja za ono što se dogodilo. Pa moje geslo, kako da kažem, prsti nisu isti, tako i ljudi nisu isti. Ja ljude dijelim dobar čovjek i loš čovjek. A kojoj on vjeri pripada, u što on hoće da vjeruje i da mu to bude, to je njegov problem. On ako ne čini bilo šta, za mene je dobar čovjek. Ali ne samo meni, već ništa, ali je upravo tako. Znači, sve što radi na jedan normalan, dobar način, za mene je to dobra osoba. Ne moramo mi biti ni bliski, ni u prijateljskim odnosima, ali uvijek kazati, on radi to što radi pošteno na svoj način i ja podržajem te ljude, kako mi to kažemo, malo ko arogantni, malo ko su oštri od ostalih ljudi, da se izrazim tako, meni to ne smeta i nije mi čudo ako komšija kojeg ja vidim ne kaže mi zdravo kad prođe kraj mene. Iz toga razloga nisam ni ja njemu rekao zdravo. Ja sam sjedio, on je prošao kraj mene, nije mi rekao zdravo, nisam ni ja njemu i ne smatram da je to neka loš problem. Mi možemo razgovarati, možemo surađivati, možemo se poštovati, uvažavati, ali ne činiti nešto ni slično onome što je se činilo. Hvala.